ampo ning Anak, ampo ning Espiritu Santo. Amen. Lalapit ko kaya ka, o apong Mama Kalulu, kambening beyatan ning kaladwa ko, kambering lingasngas at pigagap ko, kambering kapag subukan aarapan ko, kambering bage liligalig king puso at kaisipan ko, kambering pamangailangan daring taong kaluguran ko, kambering pamikasalat kainan ko, kambering mabuli akong kasalpantayanan, kambening matbud kong kapanaligan, kambening dimot kong lugod. Lalapit ko kaya ka, nung makananong lebitan na ka, nitang babaeng kayayagasan daya, ban kalupa na, atag kilke, agyang laylaya namo, ningimalan mo, at kumayap ko. Lalapit ko kaya ka, nung makananong lepitan na ka, nitang taong makiketong, ban tagkilan mo ko't pakayapan, ban linisan mo ko kaladwat katawan, bandinan mo kong bayong biye at parasan. Lalapit ko la naman kaya ka ding pakamalan ko king biye, kalupadaret ang taong memitbit ketang paralitiko, at memusbus king bubungan, bangikol dasde at ilapit kaya ka, itang kakaluburan dang ating kapansanan. Ako man po Ginoo, buri ko sang ilapit kaya ka ding kaluguran ko king biye, ban ilaman, damdaman doring amano mong makapasno, at baning upaya ning kalam mo, munye bayong sikanan karing tuddang mangalgal, at may bugdang masiralo. Ban enalamitakit pa si bayo, o maliliking paglakad da. Lalapit ko kaya ka, o apong Mama Kalulu, nung makanano na kang lepitan nitang babaeng kananeya, amig makalunos alang-alang king masakit anak na, at menalig king degulan ning puso mo, ning lunos mo, at masabal karing alang akarapat. Kalupa na, lalapit ko nganting asong manenaya, king pamangan amababalag ibat king lamesa ning kayang amo. Lalapit ko kaya ka, kalupa na nitang babaeng mi kasala, aw meda ng basibasan detang taong mapanus ka, uling balo kong mapaglunos ka, at ika mong bukod ing makapangat mo king kakulangan ko, ika mong bukod ing makapanakap king kamarinayan ko, ika mong bukod ing makapibangon kanako ibat king pangalugmok ko. Lalapit ko kaya ka, kalupa ng San Pedro, inyang pepakit kakaya, at may bugyang lumbog king dinena. Inyang inagkat mengmengan, at may pasyag pa si bayo king lugod na, sumangid ning gewa ng pamaglingad kaya ka. Lalapit ko kaya ka, antimoretang alagad king Emmaus, ban kalupa da, akayabe da ka king paglakad ko, atalastas ko ing sablang mga palyari king biyeko, at ban kapamilatan ding banal mong amano, ing puso kong dirimla at daralumdum, mikapaliya at miyaslagan sala, at ban akilala da ka, potang kasuluda ka, at merinan kong sikananlo. Marap pasibayo karing bagay at tatakasan ko, susuko ko kaya ka, o apong Mama Kalulu, ing sablang kanako, uling ika mong bukod ing Ginuko at Diyos ning biyako, ikang mabibye at mag-ari, kambening ibpa at ning Espiritu Santo, manggaman king alangangga. Amen. King lagyon ning ibpa, ampo ning Anak, ampo ning Espiritu Santo. Amen.
pasalamatan dari Susana Cruz, Sherry Lynn Navarro and family, Selena and Leon Watson, Jenny and Sherwin Malit and family, Mariel Castillo, Neil Christian Castillo, Charis Castillo, Nelson and Ethel Castillo, Sonia Hogan, Regina Quezon, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez and family, Nelia Santos and family, Jefferson Santos, Lilibet Catano and family, Espinosa family, Remy Deyang and family, Nelia Santos and family, Freddy and Ferla Pacho, Jean and Alex David, Irish Yabut, Johnny Joseph and Maro Facho, Josdado Perez and family, Alan and Arlene Gonzalez and family, Ernelo and Dolores Sarmiento and family, Ronald Perez and family, Arvin Perez and family, Zenaida Agustin, Nino Garcia and family, Maria Cecilia Policarpio, Ariel Policarpio, Berenice Eregasi, Amiel Gabriel Guevara, Jade Nicole Guevara, Fosiano Pamintuan, Malyari family, Mr. and Mrs. Edgar Kaling and family, Mr. and Mrs. Jacinto Gambol and family, Aling Ponang Store, Kirikiri Store, Vicky and August Dison and family, Sheila Galope, Clifford Ekida Galope family, Bong and Lina Layug and family, Janet Conanan and family, Lourdes Manuel and family, Francesca Paroli and family, Manila and Fernandez family, Roselito Fernandez, 7R Water Refilling Station, Francis Mijares and family, Jerry Sangalang and family, Erwin Katakutan and family, Vicente and Fresila Marquez. Para po king birthday ng Erwin Katakutan. Para king kapagnasan dari Josepina Ricaport, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Attorney Arnel Manaloto and family, Carl Joshua Malit, Eileen Manaloto Liano, Rafael Silva, Irma Silva, Maria Teresa Antonio Manalili Palacio family, Martina Eileen de las Alas Sibayan, Gerald Sibayan, Justa de las Alas, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez, Maria Dolores Sarmiento, Mr. and Mrs. Alfredo Salazar and family, Lisel Gutierrez, Lalaine Manalang, Joanne Santos, Yu Chingbian, Yolanda Yu, Aurora Dunca and family, Milagros Chamson and family, Bobby Cortez and family, Esmeraldo Tiglao Jr., Valencia Makiba Morga, Coltman Maximian Machus, Manolo and Ferlita Lopez and family, Joanne Marte Lopez and family, Maria Nazaret Lopez, Gabriel Angeli Lopez, Ian Alan Constantino, Leonilo Villanueva, Carlo Matic, Michael Don Cruz, Maria Ingracia Saito, Nolan Kevin Sakuma, Ding and Tess Buco and family, Dina Nunez, Lenny Robredo, Adan family, Navarro family, Elizabeth Cabrera, Israel Reyes, Eugenio Balingit, Joy Guevara, Jerlyn Sangalang, Enriquez and Tanueco family, Rowena Nano, Raquel and Suji Endo, Rogie Enriquez, Raymond Arcilla, Alice Eugenio and family, May Sunido, Myla Malonzo and family, Elaine Katakutan and family, Edith Enyuto Yoshida, Gabriel Coronel, Camille Castro, Olive Mercado, Evelinda Mariano, Tobias family. Para king malagwang kapaldanan dari
Daisy Coronel, Freddy Facho Malit, Consolacion Yabut, Tess Castillo, Elisa Yabut, Violeta Ibay, Mary Ann Nelmida, Edith Mercado, Arceli Dungca, Florentino Aison, Rosalinda Datu, Adelfa Angeles, Erin Chamson, Gloria Deirit Capuno, Ignacio Garcia, Anyo Miranda, Margarita Campos, Rex Lacanlila, Josen Ian Fall Mangiliman, Corazon Salde and family, Carmela and Erlinda Vicente and family, June Paule, Arnold Salonga, Annabel Garcia, Jennifer Evangelista, Koechi Tamagawa, Reynaldo de Jesus Berhilio Alonso, Corazon Manyalak, June Munoy, Adelaida Sival, Ernesto Go, Venancio Adan, Rosel Pascual, Luz Navarro, Rosalie Cabiling, Elizabeth Nunez, Yabetala naman po king special intention di Gabriel Coronel and Camille Castro. Pangaditala rin sa Blancaladua, lalong-lalo na di Raymond Ern Yogan, William Ray Hogan, Jesse Manalang, Johar Arceo, Corazon Arceo, Daniel Arceo, Francis Arceo, Oseyabut Jr., Francisca Yabut, Sister Amelia Sarmiento OP, Bernardo Garcia, Felicitas Valle, Estelito Valle, Rosendo de las Alas, Gregoria Hernandez, Ruel de las Alas, Arlene Bunyag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Sani Pinca, Vicky Manalili, Emilio Dungca, Antonio Dungca, Alfredo Yan Aison, Amelia Giao, Ernesto and Aurera Punsalan, Ignacio Giao, Edita Punsalan, Brigido Cortez Sr., Elisa Cortez, Rupino Santos, Rafael Espino Sr., Merly Espinosa, Toto Espinosa, Melanie Juan Corazon Mirasol, Efren Pasagi, Shirley Laksamana, Lourdes Buravian, Julie Reporso, Gloria Samonte, Timothy Estefan Dimalanta, Alejandro Pinpin, Lucila Pinpin, Vicente Anita Montemayor, Rustica Basco Sr., Eduardo Dizon, Edwin, John Crawford, Luther Bernard Matthews, Erlinda Correte, Tito Salde, Estidro Vicente, Justin Newtok, Patrick Jonas de Guzman, Florencia, Roberta, Rogelio, Ronald Alan Capili, Gaile Rossi, Rose Capili, Gabriel Capili, Renan Bordeos, Africa Mercado Corazon Dorosan, Marwin Arceo, Marlene David, Teresito Villanueva, Rufino Santos, Francisco Manalese, Gina Sikat Manalese, Evelyn Pilayo, Reyes Vincent Di Castro, Ereneo Montemayor, Raymond Montemayor, Corazon Mirasol, Juan Mirasol, Melanie Mirasol, Marta Bamba, Ernesto Bamba, Mario Bamba, Ricardo Malyari, Cristina Malyari, Felix Malyari, Yolanda Adan, Eva Azahar, Leonida Roven, Prendo Marcos, Lazaro Marcos, Violeta Marcos, Antonio Lingad, Jose Lingad, Esperanza Lingad, Amante and Erlinda Ventura, Maria Concepcion Ventura, Joel Ventura, Romulo Tornado, Gonzalo Perez, Consolacion Perez, Gil Dodi Alfonso, Benita Alfonso, Vernie Alfonso, Diosdado and Clara Tanueco, Edmond and Rebecca Tanueco,
Efren Enriquez Romel Nava, Chanel Cassidy Fernandez, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino, Masaji Yoshida, Lerma Kiambao, Roger Kapati Aurelia Bantug, pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ding mangailangan king pakalulu ning Ginoo. Ing magnisa tamo po ni Reverend Father Jonathan Bartolome. King lagyunan ning ipa, paning anak, paning Espiritu Santo. Amen. Ing Ginoo manatilya kaya kayo. At keka antimo rin. Si Siyantala rin kaya katang kasalanan at anyawaran ning kapatawaran ni malugod tang ipa, bata maging karapat dapat magmasusi karing banal na misteryo. Iyagkastangen ni miyag na nagnani kapanisyan, magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling ni kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli ni tayo panigapuko kan Santa Mariang Kapilan Mambirhen, kareng sablang anghel ang Santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, king Diyos aginutam. ing Diyos sa mayupayang tutu, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alanangga. Amen. Manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, kambening malugod mong pamaningat, antabayanan mo sa inumpisan ming pamagpenitensya. Sa upan mo keng mibata, kambening lugod at katapatan. Itiadwan mi kamamilatan ng ginuming Heso Kristong anak mo, ang mabibye at magari kambe mo at ning Espiritu Santo, metong muking panga Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Pamasang iba't kin libro ng propeta Isayas. Nga naning Ginoo, kulisak kang masikan ang gambinit mo. Sabihan mo karimemalen kong Israelita, ing kasalanan da. Sasambanda ko aldoldo, at sasabihan da, king matula dalang buring abalo rin tuntunan ko, at pamintuan di kanakong kautusan. At wanda hindi nan kulang kautusan, ang makatuliran,
at matutulalan sasamba kanako. Ngarang may utang din tao. Bakit kailangan pa yung magayuno tamo, nung nakatamo rin pansinan ng Ginoo? Bakit kailangan pa yung pairano tamo, nung nakatamo rin papansinan? Nga nang may kibat karela ng Ginoo, king ka matutwanan, kabang magayuno kayo, iyaginan nyo naman, pamaninto nyo kin sarili yung kapakanan, at gigipitan nyo laring magobrayo. Minuli mo yung pamagayuno yo, king pamipate-pate at tumbukan. Eku pakiramdaman impanalangin nyo, nung makanyan mo impamag-ayuno yo. Pasakitan nyo yung sarili yo, na magayuno kayo. Duro ko yo laring buntok yo, anti yung bulong nin tanaman, at milablab kayong langgotse, ampong may bibiling abo, bang pagkeran nyo. Itiwari ingaw sa inyong pamag-ayuno. Isipan nyo mo galang, kintutula ko, kindapat yung yan. O ini impamagayunong boriko. Ilakoy la rin tanikala, nin pamanggipit, ipatupad ing ustisyo, at gawan malaya ring magigipit. Di na nyo la, kimpamangan nyo rin danupan, at ibuklat din pibale-baleyo, para ka ring pakakalulong alang tuknangan. Di na nyo lang imalan din lubas, at eyo la tatanggian sopan, din kamaganak yo. Kanita, sumlagyake kayo, in lupa ko, ang tingal doon ng ngabak, at agad lang kumayap din sugat yo. Manatili kung atsuke kayo, bangiligtas da kayo. Impangatyo ko kaya kayo, yang mingat, kinsablangal doon ng biyeyo. Pakibatanda kayo, potang manalangin kayo kanako. Makibat ko potang mamaos kayo. Nuntok nang na kayong manggipit, manabuso, at magsalitang mayap. Ingamano ng Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pusong sisisi at magpakumbaba, O Diyos, kapilanman tanggian. Ing pusong sisisi at mapagkumbaba, O Diyos, kapilanman tanggian. O Diyos ko, malunis ka kako, ulining alangkupas alugod mo, ulining maragul alunos mo, wasan mo lang kakong kasalanan, linisan mo insablang kakong karinatan, at patawaran mong kakong kasalanan. Ing pusong sisisi at mapagkumbaba, O Diyos, kapilanman tanggian. Balo ko lang kakong kakulangan at din kakong kasalanan, parati lang atsuking kakong kaisipan. Mi kasala ko laban keka, bukod mong keka ko mi kasala. Depatanggo itang mayap king arapan mo, inya matulit ing atulan mo ko, makatuliran ing parusan mo ko. Ing pusong sisisi at mapagkumbaba, O Diyos, kapilanman tanggian. Emo labori ing ayin sakripisyo, nung ali keka kakulang ibye, ni emo katulan ayin adurulukan. Ing ayin ko, O Diyos ko, mamuyang espiritu, impusong sisisi at magpakumbaba, kapilanman tanggian. Ing pusong sisisi at mapagkumbaba, O Diyos, kapilanman tanggian. Parangalantaya ing mayap a balita.
magsalita na ka, maliban mo magkiramdam niya. Ligaya't kapuyak kita, Kristong Jesus, aginumin. Ligaya't kapulyan keka, ligaya't kapulyan keka. Inginu manatili kaya kayo. At kaya ka antimorin. Pamamasa aking mayap abalita agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka o Ginoo. King panaw na ita, di natang lakang Jesus ding alagad ng Juan, ama minyag, at ngarang mengutang, o ba't i kami, ang poring pariseyo, mag-ayuno keng maralas dapot, elabitasang mag-ayuno ring alagad mo. Nga nang mekibat Jesus, maryari lawaring lungkot ding kumbidado king kasal, kabang kaya berepa ing lalaking kinasal. Alila, potang era niya kayabing lalaking kinasal, kanita lapamu malyaring mag-ayuno. Ing mayap ng balita ni kakatam kadigtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Maya pabak po kaya kayo nga. Kumusta na po? Kasanti po nga kakit na maral na naman po rin sisimba. Ne po. Kwento. Minsan po, dun sa isang pampasaherong FX taxi na, di ba, usually punukan yon. Pero komportable naman yung mga nakasakay. Kasi naka-aircon, kaya yung iba nakakatulog. May isa na natutulog, tapos napagising siya. Bakit? Kasi biglang nautot siya. So sabi na, Diyos ko na ang gawan ko, ano mga palatot ko. Kapatana, bali ana, patseminatot ko Kenny, da naman balo, ana, uling dakal kami Kenny. Kapat, isabi keng music, ana, at yung daramdaman music. So, namating music, ana, kabat medyo rakya pa. Kabat, ana, timingan kaya, ana, potang atsuno karitan, drums, tik, 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 karing kumatot, ana. So, malapit na itang kaya tang part ita, kabat, ana, kabat, ding makasakya ka rin, linawelangan kaya, kabat, ana, ot baluda, ana, kabat, karin na-realize, maka-earphone niya, yan makaramdam keng music. Tiniming nga pa mo, ne? O ita po yung metong importante king biye, ing right timing. Ita rin yung sasabihan ng Ebanghelyo tabo. Kasi may tamang panahon na dapat gawin yung mga bagay-bagay at meron ding tamang lugar para gawin yung mga bagay-bagay. So dapat itugmata mo. Kasi we are creatures of space and time. Kunyari, Kenny, at itampa mo, nakadaan ka selan, mamilita mo rin, pisamban nung doon rin tasimba. Pwede naman karing aliwa, pero ot buriyo Kenny. Ay, aliwa po kasi Patse pululup ko ka rin. Ay, Diyos ko, panamdaman ko yung presensya na ning apong Ginoo. Okay, mo po yan. Uling makanyanta mo po talaga. Ning kay talagang pipili ng talaret ang lugar nung karita munta. At dapat itugmata mo rin. Ketang nung naning edad tamo, ne? Kasi balo na naman nung makaakma. Meron pong isang nanay, minsan naglilinis, tapos yung anak niya, walang tigil sa paglalaro. Kaya maramdaman niya, sabi, anak, hindi ka ba nahihiya? Linis ako ng linis dito, tapos laro ka ng laro dyan. Tapos sabi ng anak, Nay, mas nakakaya kung ako ang naglilinis dyan at ikaw ang naglalaro dito. Mapi naman. O yan po yung pupuntunan ng Ebanghelyo tamo. Yan yung issue. Kasi mag-complain lang ano retang alagad ng Juan, king ginuta mo, sabi na ba, o ti kami po, poring pariseyo, mag-ayuno kami parati. O ti kayo, ali kayo. Kabat nga ng Jesus. Kasi, makatugma. Alakit ang right timing. Potang miras na itang ustong panahon, andyang ding alagad ko, mag-ayuno la. Sabi na, iyon king gospel, sabi na, kabang atsing kakasala na, lumungkot lawari ring bisita, ali, dapat magsayala. Meron akong similar na experience, last week lang nangyari, kasi itapo ka na akong inaanak na kayabi ako king kumbento, yak po yung guardiana. So, kitang klase da, make-organize lang get together.
Kaya may nga private resort, uling parati mo online, king computer lang mo po may pag-interact. So, kailangan po itang face-to-face at ilang bonding. So, kaya pong invitation, maka-specify naman ka rin. Kaya bisang mag-attend, expect you in ating pialong, bonding activities, atin pamangan, kapat kitang taluyana, basta expect you fun. At atin pong mag-respond, atin pong anak ka na edapeyagan din pengari. At siguro mga 6 la po rin teachers at ka rin. So, atsuko rin po ka rin. And asaksyan ko, detang pialong da, detang sayada. Pero atin pong metong nga teacher na lalawin itang resort, kabat linwal ya, sabi na, Diyos ko, manipat nandin at suta na Kenny. May kapang nga nala reni, may kapamyalong nala, masaya nala, mag-interact nala, king metong at metong. Atin pong metong at suketang kilob na po nitang metong ketang bale, na ebisan lumwal, makamukmukya ka rin. Kaya sabi ni G, ninanuya ka niyan. Ot mintaya pa Kenny, nung eya makis, saya ka rin ng kayabe na. Ot mintaya pa Kenny, nung magmukmuk ka mo. Kaya pin po ng bengi na, eya pa rin po may kayabe, pepadakit de po. Bakit? Kasi makatugma itang kayang attitude. O yan po yung sasabihan na rin ng ginuta mo. Pwede lawarin mag-ayuno, alaking right timing. King bieta mo po, ita rin po yung lalawenta mo. Yung puntunan ng ginuta, mayaping pa mag-ayuno. Pero lupang mali itang okasyon, bakit nagawan ita. Dibatin mo rin po naman exemption to the rule. Agaga na ka po. Uling king next week po birthday ng Apo Seto, yung dati tamo pong Archbishop. Making secretary na ako. At yun pong time na tinudya pong Friday of Lent, yung kayang birthday. Siyempre, atin pong maghanda, ating handaan, kaibat ating pamangan, ating babi, ating manok. So, deta may gaten ka rin ang gawan da. Mag-ayunula. Kabat ating pepadalang litsyon. Sabi ng Apo Seto, total birthday ko, i-dispense ko la reng at tsukeni. Pwede kong mangan babi, manok, etc. Pero, buri sabihan, yun ay I-express itang kapag nasan yung mag-ayuno. Be creative. Kasi nung nasa mo talaga, nung laos king lub mo, itang pamag-sakripisyo para king apong Ginoo, di ba? Pwede mo namang gawan king aliwang paralan. Yako ita rin po yung sasabi ko retang aliwan na ning kay unconsciously, patsemiras na kayo matang lugar, kabat ating pamangan mga kabat arinas, ay, Friday pa lang bawal. Among na pong gawan ko. Well, ika na, namburi mong gawan para king apong Ginoo. Namburi mong biyeng sakripisyo. Pwede, itang, nung nano kasing mami kuswelo kaya ka, ita yung pipigilan mo. Bakit? Kasi, buri mong bakit na, Lord, priority da ka. Pwede kong i-give up ini para kaya ka. So, makanyan mo rin po kaya kayo na accidentally, unconsciously, na mag-violate kayong fasting abstinence. Nanong gawin nyo? Kunyari, patsya kagising yung mag-Facebook kayo kaagad. Mamaya kayong 5 oras, kunyari, Lord, 5 hours po. O kapit ng Aldo, ako pa mo po mag-Facebook. O nung mahili kayong mag-chismis, Lord, yan yung Aldong ito, kaya pupunta lang ni kumari ko, pa mag-marites ngayon Makanita po. Yung importante mo pinitang, ini pong panawas na ng panahon ng Kwaresma, i-fulfill tayo na laos king lubtabo. Nani po yung pananagat na ng panahon ng Kwaresma? Prayer, fasting, almsgiving. Yung panahon ng Kwaresma, managkat siya na mangumpisal na ka, baywan may malimong daraptan, okay la po rin. Makapanahon. Kaya ba't dito pong discipline of prayer and fasting, bala mo, very personal yata Itang agawame, andyang edabalo rin nga luwang tao. Mga di ka kilob na ng kwarto, mag-ayuno ka na, mo papa-obvious ka rin aliwa. Pero po malilimit ka rin yung kakatamong pang-Kristyano. Kasi, ding aliwa po, may misinterpret de. Ay, okay ko mo, andyang,
Andiyan ako simba, wala na ako man peperwisyon na dalawang tao. Na ako magagawang matsura. Opo. Pero at iyang kulang. Itang part na almsgiving. Yung almsgiving po, para ka rin aluwang tao naman. Focus ka rin aluwang tao, aliwa mo king sarili. Kaya nga gagawang marok, mimiwas kang gagawang kasalanan, pero nano naman kaya pan, ing depatan mo. Kaya ka rin pong king disciplines of Lent, kaya bitang almsgiving. Bakit natin kang concrete agagawan para king kaparang tao? Nan mo yung kwenta nitang sasabihan mo, kaluguran king apong Ginoo, sisimba ako, magnovena ko. Pero matapobre ka pa mo rin. May mood ka. Karetang manyad sa out kaya ka, mo man papansinan. Alang kwenta, kulang pa mo rin. Makanyan mo rin king pamangumpisal. Po sapat itang migpasori na kaking netong tao. At inya pong part, ing awsan tamong penance. Nani po yung penance? Paman dapat mayap, bata makabawi ka, karetang gewa mong matsura. Kompletuan tayo po yung pangakristyano tamo. Sana, ipasyag tayong lugod tamo king apong Ginoo, karenay da kala pa magsakripisyo, datang personal sacrifices tamo, pero kompletuan tayo, uling lugur tayo rin ng apong Ginoo, kapamila tayong pamaglugod ka rin kaparang tao. Kaya pa yung kompletong kasalpatayanan Kristiyano. Kaya itugmata mo po, nung naning papasyag tamo, andiyan sabihan mong Ginoo, praise the Lord, nung matsuna na ka man panugali, alam mo rin kwenta. Timing. Itang ilagay sa tamang lugar, sa tamang panahon, ang mga bagay-bagay. Sana ang pasyag tamong tutu, yung kaya katamang pangakristyano, kimpa maglugod king Diyos, karening gagawan tamong kabanalan, pero kumpletuan tayo. Ganakang tala rin di kaparang tao. Pag masabalan tala, sopan tala, luguran tala. Amen. Nalakad ko po. Oy pangatsuban mo, buri mo ipakit mila karing sablaming kapatad, ding kalam maldili kaya ka, ding pusumi at kaburyan. Sa upan mo kayang tupad kaniti, king aldoldoming pami biebie, panalain mi kaya ka, ausan mo kayang makiyagum king lasa mo at tumula king lugod mo. Ginoo, ausan mo keng makiyagum king lasa mo at tumula king lugod mo. Ginoo, potang babiyekeng limus, tuturo mong emi lalantad ingkekeng sarili. Sa upan mo keng gawa kaniti, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, ausan mo keng makiyagum king lasa mo at tumula king lugod mo. Ginoo, makayungyong keng abusuan mi, ringkekeng talapagobra, maburi keng makibungil at makiyargo, dikil ka ring mga lati at alang ulagang bage. Ibiye mo sa kaya kami impamanalastas ing bukod yang metong abage ing importante. Imbye alang angga, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, ausan mo keng makiyagum king lasa mo at tumula king lugod mo. Ginoo, ing kerang Apostol Santiago, sasabihan na ing malagwaking manabuso, kapamilatan ding dilami, manyira king puri, magsalitang marok, labang karing paraming tao. Sabon mo keng misane karing kekeng dila, kintuni pa mag-ayuno, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, ausan mo keng makiyagum king lasa mo at tumula king lugod mo. Kalupan itang king panahon mo o Ginoo, dakala pa ring magpalimos. Dapot dakala karela ring taong at tsuking masipit a pamangailangan. Sa upan mo keng kumilos para karela, king metong aparalan ang makakristyano, ipanalangin ni keka o Ginoo. Ginoo, ausan mo keng makiyagum king lasa mo at tumula king lugod mo. Yini po adwan time salitang kapagnasan. Ipagkalubok kaya kami o Ginuing maging mapaglunos at makasadyang sumaup karing kalupaming tao. Ibuklat mo ring pusumi king pamangailangan din kaya king kapatad, ban ama na miya ing labwad ning kaya kang pangako. Itinganadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
Manalangin kayo kapatid, baning kaya katamong daon. Matanggap yara pa nin Diyos, ipang mayupayang tuto. Tanggapan niya saning ginuiting daon karinggamat mo. King ikapuri at kaligay ning kayang lagyo. King kaya kataming kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Hoy paming miglalang kapamilatan niting Eucharistia. Sumulong kaya sana king lugod mo at kasuywan at maging karapat dapat king dawon keka. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma natilya kaya kayo, At kaya ka antimorin. iyat na yorem puso yo. Makayat nano king ginu. Pasalamatan taya ing ginu a Diyos tam. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin. Karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin, o ipa, Diyos king alanagat lubos mayupaya. Adwan mong ipasyag mi ing kapasalamatan mi kaya kakapamilatan ing pamagtimpi mi king sarili. Kailangan supilan mi ing palpikasalang ugali mi at apat-pat ing kiyatasan mi. Kailangan ipakit mi karing atsuking kagipitan ing kayapan mo kaya kami. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kaya kaligaya, layon makiabe alantok ng babya kapurian kaya ka, at ngaming kakanta. Tunay kapin banal o ipa, ika ing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalang pumipabanalan mo lareting ayon king Espiritu mo ban para kaya kami malalang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayami daon kusang lubking pamaylas at kamatayan kinwaning tinape. Pasalamat siya kaya ka. Piraso ne, binyan na ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan kananye. Iting ka na akong katawan na midaon para kaya kayo. Makanyan mo naman, kay ba't ni nga po ng kinwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti. Iting kalis yung kanakong dayaling bayo at alananggang tipa na mibubu para kaya kahit para ka ring dakal para king kapatawaran da rin kasalanan. Daptan niya iti anting kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo misteryo ng kasal pantayanan.
Inyang gaganakan mi ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebiyaning anak mo. Darang mi kaya kayong tinapin ng diyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo. Ikaming ansanang mi sulusulo king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami, anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mo makalaganap king meto yatu. Ban mi ganap ya king lugod kambe ng Francisco, ing kaya kaming Santo Papa, Florentino at Pasiano, di kaya kaming Obispo at di sablang pari. Ganakan mula naman, di kapatad ming pepay nawa na at maninayang subling miye at di sablang meya ang unabye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakadulwan mo kiyangan. Gaban mo kiyangan karapat dapat magkamit king biye alananga. Ban kayabe ng Maria, ing Birhenin duning Diyos, kayabe ng Jose, kayang esposo, kayabe ring apostol, at isablang santo, at indupad king malmong kaburian. King kaya ka ba ni panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristo, kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tutu, kagum ning banal Espiritu. Pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alananga. Ngayon ni manalayan tamit mong kapanaligan at lugod king ipa karingamanong tiro na ni ginutang Yeso Kristo. Ikabus mo kami Ginoo, king sablang marok. Malugod mong pagkalubing kapayapan king panahod mi ban, king kasopan ning kaya kang pakalulu. Parati kay mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan kabang manaya kami. Kambeni maligayang kapanaligan, king panyatan ng Heso Kristong kaya kaming talapangabus. O ginuming Heso Kristo, as sinabi, karing kaya kang apostol, ing kapayapan dalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Ginoo, hemo sana babalik dan din kaya kaming kasalanan. Nune, lawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia at pamayapan may pong bilugan nagpangking kaburian mo, ika mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka antemore. Ipakita mi kakamit at tamking kapayapan.
Ngayon ginutang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan na ning yato. Mapalad rin mayaos, makisulo king apo na ning kordero. Gino, kumatampang tanggap keka, dapat yagkas miyang amano mo kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento, kaluguranda ka, maygit king sablang bagi, at pagnasan ko, ing tanggapanda ka. Dapat pauli na, ningening pinandit, era ka atanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual kening puso ko, kakaulanda ka, bala mo wari at tsuka ka rin, at pakisametong keng lubusan ing sarili ko keka, mo sana ipaintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen.
Siklod Tapo. Prayer for Ukraine. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Almighty God, through Jesus' divine name and the Immaculate Heart of Mary, we humbly ask for your mercy to obtain peace in the land of Ukraine. May all the people of that country, especially kids and elders, remain safe from danger. Please do not let chaos and war reign in the land of Ukraine, but only a forever peace that comes from you. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lukluk Tapo para King Announcement. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtulong at pagsuporta sa ating shrine. Ngayon po, unang Biyernes ng buwan, ay magkakaroon po tayo ng second collection. Ang mga pondong malilikom sa second collection na ito ay ilalaan para sa kalinisan at kaayusan ng ating shrine. Second, Ingmayap a Balita, ang official na publication ng Archdiocese ng San Fernando, issue para sa buwan ng Marso, ay mabibili na sa religious store. Maraming salamat po. Manalangin tamo. Oy paming malugod ing pamakirake mi kaniting misteryo. Ikabus na kaya sana karing kaya kaming kasalanan at gawan karapat dapat king kaya kang makapaldan akayapan. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman natilya kaya kayo, At keka antimore. manalangin tamo. O malugoda apong mamakalulu, pisyag mo kambening banala krus ing alang kupas alugod mo king balen a iniwi mo. Pakiramdaman nyo po ding paniga po at panalangin ding balang metong kaya kami. Ding magmasusi king aldo ning karelang kebaitan, anibersaryo ning karelang kasal, maglakbe king alubang lugal, ding mag-board exam, ding masakit, ding miki kapanamdaman. Ipagkalubyo po yung kayadwan na lalapit ding maniga po kaya kayo at tanggapandang mitmong kapasalamatan ing kalam na ating utang alub ababalikan kaya kayo. Bendisyonan nyo na naman, ding imahen, rosaryo, kandila, laro, akarelang darala, bansesen ning lugod da kaya kayo. Kapamilatan ning bendisyon iti, agad akada sana ing pangako daking binyag na ikamo kabud ing karelang luguran at suyuan, anting Diyos manggaman king alanangga. Amen. Birhen ning Lourdes, Ipanalangin mo kami. Apo mamakalulu. Pakaluluan mo kami. Bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupain tutu, ing ipa, ing anak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw ne, meron kang kapayapaan ng Kristo. Salamat, King John. Maya pabak po.